Hello. Basic calling lam Nanam Genthei Sri Labon Sawi Kopha. Tuni Channa Nam Genthei Dapat Kaji Nau Salam. Itu tempat kim itu. Kau kerja namun hanya. Suhmil ka. Film kamu ni himsa pada aku cepat boarding fish ground kan betul tuni ko he halu ham ta zam ta nu te ho in protest sapol na wa he ida raudu hi jing apa na tene chan ge ido na bedengin ikin kido ve na se witin amakan pana diket tau jom guys. Akipa ave pakai tuni ni ko hai ta nei pewa
adi kazat kanam wa hasat Genthei ka Pohnatna ho adi numite ho ka Genthei ka hasat na te ho Pohnatna dinga sit in protest kiti Kuki Women Organization for Human Rights say in hitawang to gon lopi ta en gonwa mi hizan hi ka hung khom thi wa hitawang pakai kanung don ka hasat na ho ka hasit na ho hin wat sa the tinga gam sung government hin wat sa the tinga phat lopi ta nei pi wa ni la nei pi khom ta je na ma sa pen na min thing ka thang wa na hi pakai nang hi taw na sang pathet na hi chu teng le pakai numaya nei se mo hi na min dom sang ding le kasat kanam ki pasa ding na lopi na phungzal ding nei se mo ahin la ka gam sum lungdan Genthei na dam ta ho chunga numay dam ta en pakai thinaman na mel se ta mi dan ki Chamna na te ho pakai ki ho zo se na tuni en ka ponawin kanungdan ka haset na ho ka haset na ho hilai mon hem to mon ki phin na ka hin nei we pakai nangin ne hin lat pi ding mon na ko ma ka nang lam ka hin berun ahi pakai tuni hilai mon na to mon hin nei ho lam kai te ho zo se jan na min theng ka thang wa na hi amang chi na pe nang chu teng la tuni zelweya adi jalam ka tol sunga gamata ta panahong hozong hiti program ka kaman sa nau akisay sa na nei puyuin lang hiti sunga seto na hasan na damlaw na accident na maumlaw dingen jesum nin katawon na zo ahile memorandum simthana by spokesperson Regnu Rebecca Agona inangay hapay nga diwe tun cannot address SIP ding win pi ngai nei kim apart hong ki loading en kahin kawe Amaspenen itabang phalo pi tai beu Hajung nung ipaw patien thangwa na le soyan na sang pen kay mago ilubin ibon savin ipevin na hiye chiteng le ani na in tuni program kingo na kimin pha hozo se koi macha anulung lo hela chilang stage ihung to pi wa program phat cha pathiaum ze in program pangdinga kimin pha hozo se chumalong ki pa thu kain sein chiteng le athupi penin tuni ni khwa program iza kai ki gong zong le mi pi lo wai le angol tabanga ki pem tabang ding ai bovin tuni ni khu sa le hanga kim le ka nga hung so bi u le nau te ho zo se hi je program iso pi u no mei ho chung chang thu adi tu chunga atha revive in bolu nunga ana talo niang tin hing chung chang thu patna nu te dang nunga dang e ki suset pi ho ger ho na zala hung kalsong nu te ho zo se hi na bon savin ka si bai no min na bon savin ki pa thu ka se no min nam ngai lu na le hi ta banga iso pi no me ho ki suset na hi ka puna ye ti na hung vet sa u hi na bon chawa na hu che u thama chi bai ka bol thei lo ze in je ka din muna ko ni in tu nya hung pang ho zo se Kangay nulut na le kazana si bay bonan ka khut ka hin thange pathianin na bon savin phathi na bo hem lang igam inama dinga panhita banga hi ila jingowa thanum ta thanuk katina penchun ki pata thanum hilawin lungil na ta pan la thanuk na zo chu ine beti kamuzin avel velin na chung che bahin ki pathu avel velin ken se ne hi Tuni ni khua hi chi sidin protest Eibol hi hot lai lam kamuna bo Eibol po in kang popi azong akibolin chuteng le teng no pal ahin chandi ahin chuteng le deli muna zong Eibol dinga lai jun 26 January Republic Day to kinai hi zein abol na diu mun hi adem chang thelo zein Tuni ni hating lahin press conference Delhi hai bol di wahin chije chun chilai go ilobin mun zo si ai bol hi ti zo hi kan say do no min chutem le tunia organizing team hi
Kuki Women Organization for Human Rights go ahipun ITLF Women Wing Chilai Lamka district ay lole Kuki sunga ikiloi kom na unin pen ITLF pana Women Wing Department hotok Kibol kom ahin sizein koy matum lawa Lamka Kuki sunga ahung thei chan hung ahin Tuni ni kohin agam na pena ga sedingin sangay kot langzong ahungin kahein suting le singat lama panin zong ahungin zihin Lamka district sunga hozo sehi inam ngailut na u izat ngailut na u akimu Genthei avier vialin na chungwa ki pa thu ka seyin suting le organizing team hozo se ITLF women wing hian lang suting le KWHR Lamkai ho zong le pan hoi ta hin la khom o aga tunia mu thiyam zain organizing committee ho jong si chung jong ki pa thu ga hin se nei tuni ni khwa hi pidinga kin le bonga hi sidin protest hong ki gong ham ti hi tunin ken hi chilaya se hi jong leng na het so ke je wana Pohnatna na hong hi in i het sama bangin tu in be chilai benara jong in a modiu chuteng le Plekat itoy hobdong silang tu iheso kewin ipizia tu na ito uham khatleni chun zani dunga ke in popular government undi deilaw na zia mi pi ki zo na tu a hi ji igon ki le mi pi turn up mi hi hum hom khain te ti chu lamkai ho ki cha na chu ai hi wangin i he diu khat chu so pite ho tuni ni khu in igalu hi abe ahinai sai poi Hiti chun gal hi abei tai hi chanin a ki khum kha tai ipi a chui khum kha di ham wang chu pathian in ei pui dan wi tan tin gal ki khum khan au masanga dunia chilaya ito hi apoi mon ni ha jong le ki su to ki du te ti le okay ke yong gut sa ka hi ti ayong divin ka hin ti mo ve hi nei sita pung chun jani dungin ke jet si vai sai na loin rally to pi ta ana nei jong le hen tu ni khwai bola hafta khat ki kai chita bang program go no hamna chichu tuni ni sei do no movin isopi ning tin heng anu te zong hi zan hi chun ka ga bilovin amo zong hi ahung movin ai lewang se dum tan lam pi in agari o se in gari chom khat hi ahin ki ngai do wa hung over on the way hi vin hi chi isopi no ning tin heng hi itabong mi ham ti ai le alim le miel zong whatsapp la zong imu so ke di o hi Isopio no may dang tampi azong ting le memorandum ni ka submit na diwa amini pa chang se hung kisim ha ding a hin hiti ho zo si atam zo hi athi u vai hitan Isopio ning tin hing hi May 15 ni khu a chu mera pai bi ho in ATM puna achina para hi amat wa ama hi arambai tingol ho ko ma ana pi wa ama ho hin ana su se wa chuteng le di nga hi apui to lai wa hi pathianin ahu do iti de ham athu simo asei the na dinga pathianin phat som khat api na lai hin tin hung ki hu do a isopiu auto driver tizem hitin pangal ho khanin ama hi ana hu do a kumni wal jeni hi chigan thi ha san na lung thim toi nin ko hin mana hi in ama hi lung se dum ta chum again the na ho zo se jong hi aki sel na jong hi bi ham a het di lo min jong ki he man lo a vil di lo min jong ki vil man lo le wa hi a ge na ki sel na hi ko na man hi in daum ta kha chu January te te ni jun ama hi ana thi ta in hi ji ja chu a thi hung ki he do pha na chu hi ji ta bang nu chu a hi hung ki ti le ei ho sang a jong a hung ki he do a hi India pumpi zong hi pun vanoi pumpi into like social media khang ai ju hevin I had part wa hi hitchen gaya Genthei ana thonu athiding la ya kum hit ana hindo a hin wanga athita banga in ko na mangmu chu a in ko a justice muman lovit athita ya kitile media zo sin jong a in se gingu chuteng le mun tin gam tina political lam kai ho hita ta ho lam kai hita ta koi zo si aham thia kai la in ama nu thui a hin se gi ngai in hi chi za za wa chu e ho in jong i po the sun ta tu ni khu a hi aning tin king go sa chu hita lovin ama hi a hin
kumni wal hung Genthei hin pe na ki rep a ki su Genthei ya anop no ma ki Chamna ne wa athi ho chen si adinga chu amon akise thei lo tu nya hin na lai nang le ke yin hita i to khom na mona hi hi ti ka so pin mei ho hi i pi ai ta hi ki bol ham ai veng tuk tiu ka hopi sungwa India citizen ka hi vin chiting le Manipura ana khom ka hi vin BJP government chu double engine government kitin lai cho aje chu center a jong am ho vai hop lai ta chiting le state wang cho mo ho le lai ta hi chiwa chu lu mei ho hu pin zo lo wa om na pau hi a chung thu hi pi ti le hu pin zo wa om lo na ba no wa a thi nu ngu ai hin lai wa jong hi am ho chung chang thu hi ki sei lo ham ibola asusi ho hi ki man lo ham ti a chu Tuni ni khwai nu te hi za hin I humu hi Tuni akin ka sei pa hi ke ngai nei ki min ka sei go hi lovin a hum so se hin I sei khom a hi ti chu kinon address a ka sei no me hi en so pite ho gali nei na lai win lamai chi lai hin I thun na di mon hung nai lovin mi tam ta hi lam kala Thing lim bela to den di ki boyum ta ve ti hi mo ina umin Tuni jing in jong chilaya sit in protest ki ti chu a ha jong thu pi nge tia tu nai ho hi nu te ho ka pa chama ma jing in ama se pe na hit ta bang ni sanoya ti jong lo ko zu jong le ko zu noya ti lo in asalai ta to ho de sa din jong I so pi nu tu ni a Genthei nu chu I gel bo diu ka bin na ko mo ba ka taw no min Panpi angai di danu chu Olivia Florence Kibol na avel veli ni sei tavin chitim le isopi te u mi zan ham ta khap survivor ho zong athisa di ding muna uma panpi angai dan ogin izavin chitim le zar zo kim na zo sang kim na tunin athain gel da utin Olivia ho Florence ho do na athain gel da ute na adi chana tu a hin do nu hi ipisi a tu hin koi san tam piu min singa area a ke so ke gel hon ipita het lo ham koi san tam piu chu ai ba tu nia ke so ke KW a area ho ke w hi char ke oi mo lo di hi pisi nam ti le Kisel na amatha hi hi mau family zadi in Kuki Women Organization for Human Rights Organization meaning kagachi win in sumu win na kagane win holimpi na kagane win ana kise he ipiti le hilai ta ei ho district mi hi pida ki hello ham ti chu mi no se question ai na sele ai area nu te ho jong lung thai lo ke so yong lung thai lo ke ki an tiong lung thai lo hi ai wangin tu ne koi ma cha oi mo thei lo ding ai hi dan chu zani in ka ga mo che no vin pisinam ti le hitia ahum puya akihu do a chu ama hi kang pok pi langa ana uma hi kema IDP kema ana min cha jong chu awa do ai hi jong le amai hi abona do so salo mas hi ana ki pulzia na va zi chinen le FIR change jong chu apet ta chu abol ko le ama nu hi ana lom lo hi no me chapang chai na la jin hi ja cho anu ko ma hi bol hi mi he sa po te ja cho ma wi ki sel ji ho hi nei ale chan he to pha do ba khulanga ko tu hi hen lang nu te ki loi khom na chom pi jong le mo po na hin law wa bo hati a hi ana ki zen sa wa nurse khat to hen ana su be do ba ana ki zen je ngai hin ale chai Christmas ding kon ta a chu chilangai apalit te singa tha hoi ve nga hi uma hin chilaya chu hum khulanga chu mi zo se ei hetai ka za chai ti phana hi chilanga hum a hin chi za chu koi ma cha ki het sa lo ai wanga anu te struggle dan danu chu ama hi hingnom ji ta lo heno ka hin nom ta poi ti chu pha chu sia se ain ko wa anu len apalen ani te ho en jong agat tho wa hin agat zo lo hi ni ama hi khat ve in jong ama hi ka hingnom ta poi ti in this was hope for na don ki got ji to for family then this was comfort ki ti ho jong aza ta lo aje chu amuna koi ta lo hi ti hope chu do na hin na hi thi na the dim cho na ki hol hol jing da na
igela hi le vo jang dan au ma jengin akisian ji wa chu e honong ina ma het lo hi athi zo nong sangai het pan wa hi in tu ne kho in nu te ho adam na lai chang garle to lo me tin he ve a hi wangin ita sata wa hi chita bang thu na chu inei tan inei kha lo ji bit pathe ne thang wa win tu ni ni so pi no me ho tho na zo se chu tu na chla ya to zo se nu te ho tho na hi ti a ino na u vet sa nei lung se ta in I bon cha vin khat ve an ding to hi tin ana molim ho zo se ger to hi tin a de senin hit ta banga Manipur crisis me he gala nume iname chan pi ho akisuna ho ada sa geng re nume pasal thum la ni in Kihetmosah nei wa chu zo tim la Kihetmosah nei zo phat ba zo atha kin na layu tu na ning tin tin zo hi tha ding a ki pu ye hi in ajun tha ka wa ka chu na se ta ki le ma mola pana akili ai le lam ni na ki li kha hing ai bo win apin zan ya se jun apet pe din phizing le hi chan gei zum la za tho ai bizi a tu ai chi tho le la thi tho tho han ti zo pon an ai na hi se jun tu ni na ho zo se hi gen to so ke within nu te ho zo se ong zo se am ho gen do na condolence in ei di wa hi in hi ji na gen do pum win avela ka hin te nom chu Olivia chiteng le naked parade teni ahi in chiteng le Florence ahi in adang dang ho ading hin ina to khom lai uchun inei kham vin som khat sai jong le tin ida dong khom vin am ho zo si chu ina pe vin ka het khil wa hi le no me athi zo si cho kiti pon hi ta sexual abuse ne athia am ho za lai to na over hin tu ni kho jong ni na hong zo se na zo ting le ITL women lam kai ho le KWHR member ho in sa khau do na hin nei di we hi som khat cha hi jong le ama ho thi igal na di win ana pileu hen tiang chu ka hin se no min atam jong aki expect pu na hi na is bon vai chi wa i ga gar the lo ji wa chu ting le ajo na ka se nom chu hi chining tin thing hi vai khununga thi hi jong le Kuki Women Organization for Human Rights in Zang na do na Eibol hi bon wai bol hi tunin na wazo se dingin kapung do nomin ama jong hi zang na do na chang dinga amin ila rudi wa hi ti jong chu ka ga phun do hen lang ibon sabin imit ana siang witin thip chanen ana umhitin kin phatan te ka ti ting le ina to ki ti wa hi isopi me he hon mera pai bi ho in amatwa no me hi chuna abu do di hi lo ham tuni na video viral as on movin ama ho hi chino me ho ma chun inu me ho hi amatwa apa sa ho ko ma susiovin Tadubin, abongbongin bolubin, meya ahing sangin halubin, tiasa uwi. Honuten vang, inu may chan pi ko hizong le hudingin tunin ni huan yung pantana kiluitin. Hito ba nga inu may chan pi ho, susit le, ta, sugan tiya, awang kitlaw na dumi. Ilung tim chibin, patin yung tao po ito. Adara in sumite hon tamna nei ding jong ta pe te ki pau me ana tong chi tao te siteng le azon na ting hinay lubin som cha ka se nomin tu ni kuwa itil bol zau se hinagat sa jing biham tile hit to banga ei thatte tu ni kuwa tha gel do diu hi infal muna chu ei ho hi inon vai hu po do hi lo hi me le ten ei del do wa chi
do win hinkin le to hin na ti wa hi na hi hi ji ya ki tu ni ni kwa tu hit ta mite ta chu di siang hom nom ta po ve tia separate administration I thum jing wa hi na hi che chun tu ni ni khuin kan nu chan pi te ho tribal women ho Kuki women ho chau sen long tu na hang san tai sab deu chu hit sen na mona chu ka chen ki ta lo deu hi hi ji chun a solution on pen ta chu separate administration a chuma ka divide hop deu hi nu te ho chau sen zong kat din pi wa hi tia tu nia nu te ho chau sen I sap jing deu hi ti jong ka se do no ma hi ni chu te la khat ni tha chun na hon ngong na sim ji di wa hi in ken news hi ka ngai ji in notice dialogue kitia khun aki ho li movin hijlaya ribatal ka bol nom na sata khadomin chia ima meira kitinu me leinu khun sujata kitinu khun pi sayam tele amon separate administration adel jewa ipidinga popular government sim na dinga panglo ki go ham demand to me zo sena neithei ei onong ST demand ki bolin but we welcome popular government so tunakin kasai nom chi pi ham tile amma ho in hichi ST kota chu adelu chu ki ho to wa adelu hi na they join hands together and demand this ST quota ST scheduled tribe kasi demand about it so but today we demand this separate administration why because we are already separated and because we are driven away from the valley the situation compels us to demand this separate administration. It is separate administration. He gave to what so mountain in reality. They way for Nina. Tuni made Haitian Akamu Aparatu how to Kuki Macha, how much I divide them also. If they had driven us out, then why do they call us back to form the ministry in Manipur? Henge iti diuham kanom po iti diuham tuni ni kuin. Nuti ozaw say pan khom dingun eitel do namun wa chu ka cheta lo diwahi. Eitel do je wa to separate administration demand ka bolo hi. This is not against the law of the land na. Eitel do namun a chu chuma ka na diu administration chom nei pi aviniti lo la ipi ham ni thum diu pa chu. Hi ja chu adin munin ei so lo wa iseyo hi in. It is an ST demand to tuna a separate administration demand he compare Kibol loading, it cannot go hand in hand. It is an Tuni coin, hits and Gaya Eibol, Seva Eitawa, Lhangsapma Tuni Huahi, National Commission for Women Kaheti Honzong. If it is justice, Tuni Channa Nam Genthei. If you are doing it, was also to if it hile a repol hosum to Kimanai no hum had be. Nintin hing repol hosum to me the head to Amakita pen Tunia he Bolero Kang for Amule at Tiza his Kita hitu. It is Bolero Kang out of Povata go with all Pizo Wakiteknas away. I lay pity Olivia Holoy, I know it's so few made down Hososi, at Hososi on FIR, hit and Gibraltar. If he did a government in Tuni Huay, he didn't make to market him, why he vanillation, 8,000 penny long, Tunia cut beds on Gibraltar. It is out to Tuni Huay, it's like it all home now. I say, so he lay. He taken no make to say Hososi, he justice paving, as to say home manovin. Today, Amohota Chun Katian Comte Lodi where he's in. He a time repeating Kating Nidan in Zonka saying in Kanome ho he, Akizo Hivam Hipoi. Numea his a may Vakirep Hama Hipoi. Being cookies of women, they were being raped, they were sexually abused, and they were tortured to death. No, cookies of no may Cookies who no make to tonight or those imits on say he won.
hita chu rep thei vam tha thei vam hilo chula pathe ni nei peu in nam zewa chu thiu vai cho hiti ja chu ken ka sei jingin women commission ho ko maung ka sei hi not just a justice until and unless we are given separate administration, we will never accept that our women are given full justice. Ko political solution u kamu masang sewa hi chin nu mei ho hi justice akipieta ka pom theilo diu he katizi hi pijenam tile akisu se na athi na hi I political movement to che zom pe jing dinga hi in hi hai mil lo diu chuteng le ning tin hing nu te ko ma jong avelin hamona ka se pe no min hi tai thip pya aki lai hin hi chi nau nu hi kumni wal ahung da min tu ni ko ahung thi hin atha pya mi pi hi hin zo tho ki na hi zen ning tin hing iso pinu nu nga nu athi na hi sa in akigelin in sumite in zong nam pia dinga muchi atha pia tuin kigelun lang khase hi un lungneu hi un nam pia dinga ichanovin Genthei ha sa to ba na kumiza da hin thua to athina to hi ti cho zona in se hi tin pathianin ibon sabin phathi bo hen lang ilo hin to ka sewa thaselo bia apoi modung zuya pan la chi jing dingin hi chilai lam ka district go hilovin Sadar Hills ahin, Tengno palahin, Chandel ahin, Okrul ahin, Teng city branch ay na zau sew, nute ho zau se, hat ta le hang ta pang se dingin, pakay le inampiw minin, tip na kahin nize kakipae. Speech na sata ay naipio President KWHR ingay ni Kim Chunga kipato ipuno ta kinhonin enzo ka pondo mabangin tua memorandum singhana ay naipi dingovin no Rebecca spokesperson KWHR amapat himpenge. Memorandum hi sa pawa ki submit dinga hi zin ken English ka hin sim dinga hi The Honorable Prime Minister of India, New Delhi, subject Memorandum seeking immediate intervention and justice for Kuki woman, victim of sexual violence, killings and impunity in Manipur. Honorable Sir, the Kuki Women Organization for Human Rights and the Indigenous Tribal Leaders Forum, Women Wing, respectfully submit this memorandum to draw your urgent attention to the systematic sexual violence, brutal killings, and grave human rights violation committed against Kuki women during the Manipur crisis, and the continued failure of the state to ensure justice, accountability, and protection. We place before you with deep anguish the case of Ningtin Hokip, 20 years, a resident of Chasad Avenue, who was abducted on 15 May 2023 in Imphal, brutally assaulted, gang raped, and left for dead. Despite the registration of a 0 FIR, the transfer of the case to the CBI in July 2023, no arrest has been made to date. After enduring prolonged physical suffering, severe psychological trauma, and repeated medical procedures for over 2 years, she succumbed to her injuries on 11 January 2026. She waited for justice until her last breath. The nation failed her. Ningtin Hokip's death is not an isolated tragedy. It represents a pattern of targeted genders and communal violence against Kuki women marked by abductions, rape, lynching, burning alive, and extrajudicial killing carried out with near total impunity. Patterns of atrocity against Kuki women from May 2023 to November 2024. At least 29 Kuki women were brutally killed across Manipur. Victims include young women, elderly women, and even a mentally challenged woman.
forms of violence included mob lynching, hacking to death, shooting, abductions, sexual violence, and burning alive. Among the most heinous crime were the cases of Florence Ning Pitong Hang Sing, 27 years old, and Olivia Hingnei Them Tsong Loi, 23 years old, of Kupi Bung, Sutter Hills, who were raped and murdered on 4th May 2023. Further, 2 Kuki women were stripped naked, paraded, and gang raped in broad daylight on 4th May 2023 at El Painom Village, Kangpokpi District, an act that shocked the conscience of humanity and remained emblematic of the extreme vulnerability of minority women during the conflict. A non-exhaustive list of victims is attached as Annexure 1 for your kind perusal. Complete failure of justice delivery. Despite the seriousness, scales, and documentation of these crimes, not a single perpetrator has been booked, arrested, or persecuted in the cases to date. Investigation remained delayed, opaque, and ineffective. Survivors and families have been denied justice, rehabilitation, and dignity. Perpetrators continue to enjoy complete impunity. This continued inactions amounts to a grave constitutional failures and violates India's obligation under domestic law and international human rights conventions, including protections against sexual violence and crime against humanity. Our demands. In the light of the above, the Kuki Women Organization for Human Rights and ITLF Women Wing humbly but firmly demands: number 1, immediate booking, arrest, and prosecutions of all perpetrators involved in the sexual violence, killing, and abductions of Kuki women. 2, time-bound, transparent, and accountable investigations, including strict monitoring of the CBI and other agencies. 3, independent judicial oversights of all cases of sexual violence and killing arising from the Manipur conflict. 4, official recognitions of sexual violence against Kuki women as crimes against humanity. 5, adequate compensations, long-term rehabilitations, and comprehensive mental health care for survivors and affected families. Number 6, protections of witnesses, survivors, and human rights defenders. Appeal for immediate intervention. Honorable Sir, justice delayed has now become justice denied, and justice denied has claimed lives. The continued silence and inactions have emboldened perpetrators and deepens the sufferings of victims' family. We earnestly appeal for your personal and immediate interventions to restore faith in the rule of law, uphold constitutional values, and ensure that Kuki women are not abandoned to violence and erasure. We trust that your office will act with urgency, seriousness, and moral responsibilities that this grave situation demands. Thanking you in anticipation. And close, list of Kuki women victims of sexual violence and killings during the Manipur crisis, May 3rd, 2023. Yours sincerely, Ngai Kim President, Kuki Women Organization for Human Rights, and Barry Waboy Baite, Convener, ITLF Women Wings. This is copied to Chairman of National Human Rights Commission, New Delhi, and to the Chairperson, National Women Commissions, New Delhi. Kipaumin, memorandum simhana NAPO no repagachunga kipathui savin tunia imin pau inzo president no na hin say nonga ning tilhing melhoi ta khangdong melhoi ta dongkit ke kumsom ni khangdong cha he tunin nang cha in ki gelelang nang main ki gelelang na sopi na insung midanen gela chan anak dan jo asai ji be he na hi in
ตุนินลิงกินเห็นกุมฮิกิจันปีผาฮิกิจันปีฮิจิทรามาฮิจิหาสักนะจัวหินปุอินที่ปีจันเกยนะเก็บปุอินหินละอามาตะบังอาฮิตะบังอาสุกันเทนาอันนั้นยายตูจุงกาลสุงาฮิกตินาตูจุงกาลสุงาฮิตะบังอาลิงกินเห็นบังอาสุกันเทนาหาสักนาตัวกิพงโดโซโลกิพงโดงำโลวากิเซียลบูจงตั้งตะยุงดีวะหินปูนัดปีอมมาเซงเงินจีเจชุนตัวนี้เห็นจีชโนนาวโนนิงตินเฮงปูนัดนาซาเลนอามาโบฮิโลตัวจุงกาลิเนซุงวาอินุไม่จันหอมปีหอกิสุสีหอกิทัดหออัมหอเจ้าสีปูนัดนาซาลินตัวนี้หงคอมหอเจ้าสีสโลแกนนั้นสัมดิเงินนักกิโกกินเอาเตอslogan na sabding mo hi justice for katila Kuki women natidiw no arrest katila no justice natidiw hi abana rape is a crime katila not a weapon natidiw state silence is katila violence natidiw hi neithei na wang kisa thei na slogan sabdi nagigo mo hi te Ibon sabi na nating komuhitin si slogan ni Sapsunovin Ibon san nagigoso kayo te plika choy hon na plika hindong sang sivin lang plika choy hon lang hazaw sin hutum na layo na na hutum zaw sin na siya so kayo lang iti slogan ni Sapsunovin hutum is your deal idok jiji diwa heyo justice for katiyale Kuki women nanti diwa heyo justice for no arrest kadila no justice no arrest no arrest no arrest no arrest rape is a crime kadila no in not a weapon natidiwa rape is a crime 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 state silence is katila violence natidiwa state silence is state silence is state silence is state silence is justice for Kuki women justice for hele mibi hazaw se na to tawor ke pao mai tuon phan mon abana hin kilodingin ITLF women wing amo phat ka hin pe nan afril angkhan pi ngai nei kimin afril angkhan bom hong do ani dingana mi tu el khom ahung ta phot hai klom ngaya atlom tam atam tilawa ral na sum box an hung do khan thei ang tok milau thlak pek seng ting ai nge na ni tu hin ai hun ma ting fe pe ta speech nei ding in ZMA hai ai hong kon ni rosa na jo ZMA ting hai kha an la hong no lein tu hin HWA ting hai ai hong kon ni rosa ka do ma với su na mi quy huin kom bầu ni salum hoya nu quy pa quy kom tuel kom le hilai bun abut sai tu hai bầu in zana salam kabuka với su na ai hung kom na san hi ai u nau nu ning tin ling mula milau sat lim sam pek hi ke chu ami man tak khomin katur na ema ning tin ling hi akesi 2023 July an thokhan ke khomin kalo follow laka anu hi chekona I tribal market akhan toilet ngak tun auma apahin lampui infala street high khamuna phit laka KBC anin khoma lungsiet an umem ema an harsa ma khom le kha inchuk na ting khom abala mi rok chu
play role fel takelania nikum achanchin detail in income fil tanong kata kama how to know pi ngai nei kim khomina sila lungril ana ema kangpo pia uma tok sita tok zau nungin chuchun karol no Naga Women Union nami namong kola Kuki no may pakat ko hima hunga lungsita ema Assyria sa kanvay na lungsita talo ti Mishila kangkan adot dotin akias hi Olivia le Florence le anpatum kan takatin CBI na lagbaka Supreme Court India top lawyer Vrinda Groverin akias ka achela nikum laikan charge seat kam au sukta miruk su Manipur sarkarin ing komatono loijun voisun hin chung ing komantono kara ama amol alo lem san hi milo lem san hi ana ema heng angin nu mei hayin antor hi khavela chun highest crime ani criminal lai popoa an sang tak highest crime ani nu mei hi mun chen khata hai Rwanda hai dam conflict situation as a war weapon rala mangroin nu mei hi mang anilaka Rwanda hai kan tinami angin elo fit laka amiruk sun ainin tulai hin nasat takin Manipura abikin aini tingkang mi ainu mei hai ai sang hai ai u hai ai nu hai ai ni hai nan tur hi ai anin ana ema ning tin ling chau no khom sangai ko ta khom ai ni mi Kuki speaking thado Kuki speaking apasal mite relief ke man ke to ka zan khwarin an soluya sarokin nan sia khang hai khom kha ke sta tak ring seng lawe ne ya voisun ni hin ning tin ling hin atuk hai hi chitam tak kong tang takato kani nu mei anil lein atora she suffered because she's a woman number 1 number 2 she suffered because she's a Kuki ani lein ator boka chuchu hing hai po he na chun law and order dan le thupek tanon hungin justice deliver theimu malawin atora na thiltam tak an khoma hingang hing anga nu mei war weapon tool sa ral thoma nu mei mang nam hi an boral laka hi sak chongin ni chonga zukin let bungai na kham ka hit no heng anga in nu mei soi sak na hi mani melma hai chunga symbol of victory entia it's a symbol of victory terrorizing enemy showing dominations against enemy le chuchun hing ang po panising territory tun enter na dingin ay mel mahayin ning tinling chaw nilawin ay rengin an mi panis na kan te chew kan chaw chew nebanin ni kan hoy senlem tia simbola an mang no may an mang hi khovel pum puya kiltir dak takanilayin I khovel khomin atheida amirok chu hing ang ay to pathin ator tu chaw kham nilawin asung hai alai na hai anam pum puin ay tor lak ani hi apoy ema so hiltam takangay no ay thei top ay soa ay roll ay soa amirok chu nom angin income justice ay muno amirok chu justice muno illa kompathin komin mi remin ay thei top ay soa ay su baka ay thei top kelting pathin ahung thangani ti sejingin nu pui hai kom ay thei top la suin la kanoma so today we call upon authorities
National Women Commission. We cannot call upon the government of Manipur anymore because it's very evident that nothing has been taken towards justice. So we called upon National Women Commission, National Human Rights Commission, and international platforms to show solidarity to our women who has faced the highest crime that human being can ever endure. Kalome. Thurau pui tak mi hong shil pek tu HWA hai lomin tak zet tu hin ai hun KWU hai ai hang ko no mal ni rosen. Amasan hita bang phat pa epi wa apatin thang ba hitin tuni azong tuni idin munu tuni ai hung lo naw hi ije la le mi he ma dingin polal au ma zengin tunia 2023 akipet na ihin tu ijan the naw ai lo le I ha sat no ho zo si hi mi he ma dinga tho zo ai po in phateta a lungkil ta itang sia itowa igel tiang le itisani anini akang tul jing a hi in ai la hi ti ho zo si chu hin thovin tunin zong ai le sugan the ya naw Nunao Chapang Nunao Chapang ki sugan the na hi tuni chan gein anga ati chom hi lain gal ki chai dani ni jelovin gal a ki chai po in Halagin lauze in lungmong selin ay ho isung kawa ikiboyo vin may hito ikidal talo panuvin ay ho ikidal tawin ito ay igela hilahin po na so mama zengin ahin la mite in noisy ta Eibol le mite in noisy ta nampu nga hitachu inu may Chapang ho Toy dong lai ta no asa hin ko ahong kipat ding hin ko no ma hin man ding lai ta o amial hoy lai ta o hitihin ay susiet pewin hitina chung ayong chung government government I ma cha Eibol powin ale women commission ko ma thu na aumen ay na hit han I ma cha justice ay no eho ading acho I ma cha mo hi thei tapon ay le ito hi itabang mo hitam ay lo le itabang din mun mo nga hi imu hitam ti igelay le chun ha sa umma ma zengin lungboy cha umma ma zengin ay la tunihin ay ip chu hi jong le pathin ko ma tau puma hin ko imanova ai tiele ni khat tiele pathin itaw naw sa san tho ding hi Tuni Genthei to naw chu ni khat ni tiang le ilol hin na ding hi ti chu Suhmil lo ding win avelin nu te ho zo se Tuni hung khom nu te ho zo se ai lo le pa te hi han lang ko hi jong le hung khom ho zo se avela ekitip naw hin tin tunung tu ban tiang jong le लेकिन और ये रेपिस इस दुनिया में रहने का हक नहीं है Let the central government listen what I said just now. ये रेप नहीं है दरिंगरी और कातिल है ये कातिल कहीं से कहीं सजा मिलना चाहिए कठोर सजा दीजिए ये सरकार की तरफ से ये एक भारत की माँ विनती करना चाहूंगी कि पाइन Azole atay na pen tu sunga itanu ning tinting anong dong akong yen na hile kamumu chen kali along le yengin kiya ding akakigyal jong ke hi chanu nei lo ka hiin chanu ngai cha ka hiin ahin la kiya ding akakigyal a hi jong le ha sa kasama ma jengin itsa khat bon
ông cái xe lúa tin mù đéo thằng ông cái tổ khai này minu cái cặp gì cho minu hin à cái cặp riêng cái hin tôi dùng cái sử dụng lẹ cái ghẻ dùng là cái tia cái thình liều riêng hin hít sẵn dây chân ngủ khát hin thua anh luôn tu ni lại hung hin hạ sa cái sập mà riêng hin hi dùng lẹ amolem sa sul amolem sa hita in ila ilo thei tapovin ichanu tu chunga ichanu ning tin thing mai ma helovin achi sa ichanu te ho zo se eina su se po eina thapi ho ichanu te ho zo se a helole anamolem ta sa nam mi te ho zo sen jong tunia idin mon hin vevin tin lung thai na vin te ipan la naw hi amuho zong lung thai na vin te ti chu itinep naw hin tin in sung mi te anamolem sa in sung mi te han lang tu chung nai cha anamolem ma ichanu nen tin hing nu te in sung mi te hi zong le pathianen lungmon le lamon na pe vin tin pathianen tu nong tu ban te le ki pa na pe ta vin te ti chu tuni akasei do nom hin tin ka ki pa in tuni a programa hingo nga ITLF women wing hi han lang azole KWOHR hi zong le hitabang program na hingon ziwin lam kai ho chunga adi in ke pa thu ka in sein hitabang hi tunung tu ban teng zong le apai mo chana ha ta pan na hin la bewa azole program ho hi ai thei chana na hingon ding hi tuni ana gon tabang wa na hingon jing wa hitabang a chu itong imoso taka wachu lungha dai lu hela panala jing di hiti hi lam kai ho zong kaga atil ho na le kaga atim nom na hintin ka ke ma phat chan su tan te ki paumin to motivational speech ai nei po KW ho agona inaneo hina ma chunga ke pa thui sevin ke pa pi umta lungmon umta chu ni hin chanu ning tin hing te in sumi te ho zong ela wa hung zau the sevin mo chunga ke pa thui pono te kelonin phar kha zong ai lo pi de he ti zong chu ka in pon do nga li han lang hi chilanga serious ta a imi khi to in nak to phat in man jing lai wa hi chilang ko na ra hon a kho ta kha chu ko ju generator ha con chú hệ là generator ging thông đồng ai kia hệ chú ăn al mol hệ gì nghe lung xí tại em là dạ thầy vai này dạ lâu vai ông là xây bị bên lăng program kia ul hola Genthei thu vin aina din pevin minu hozong sin I-Nam golang ho ang kimat ting le I-Nam sungwa Genthei na thu ting le amai din piu na ho na hizivin nu te hon tun in nu mai thal hom ka hi nu mai ke ma lung hom ka he ti na sei ta lo devin kanam pia de nga nu te ho hi khum pi khat ka he ti I hen now I David I bon sa mi ki ho ki pa cha nan khot ga beng ki ka ki be pi so ke te ke ho pusal ho hi nu te zau lovin ka hing zo po na hi he chun tu ni in hilai mun a phat kan mun na sunga ka sei do nom him hitabang program in gong ho hin a ton of ziule abol the ziu hilovin it is compulsion again thei to now le it's a nu te ho mi him bola ki bol lo kam sabanga ki susia ki thatna hitabangin hichi zerubama konin hichi lam ka pi mun hin chule sugnu lama hin kangpo pi lama hin chule cycle lama ei ho kuki chaten nu mai ho in Genthei thu na tu chunga phai sung jing se am Genthei thu nau hilovin mun dina ekinoi sinau le ekimu sit nau him và nuôi lấy sự nam mi hiểm tên à po nát go hilovin ai sim pau pathin el po da hi te ka sei da nom le hi chun pathinin Genesis bung khana chang som ni la sagi na in hi chu sem tilin pathinin nu mei posal pale nu mei nu chu amalim le mel bang ina hin sim tai atin him tu ni la ya nu te to ho zo se ne hi bin na bon savin na ho zo se ang hi pathin lim le mela ki sim ne hi veti ka sei da nom ki na him hi chun pathin lim le mela ki sim ho hi ta banga noi sinale asim pa zalo na ki bol him
ei ho Kuki cha tem ki su Genthei da go helobin asim pa ki nui sin nang azong hi tiom ka sei do nom ke na him chule India dan pinoya article som la li som la ngale som ni la khat na in right to live nu mai helang chapang helang ko hi jong le amma in right na nei so ke hi atin him we the Kuki women and men and children has right to live as citizens. Tunin kasi doon if Prime Minister Pao hin, Home Minister akon hin, amo zo sin eho he 18 pilo he di kadot ahile pitile hita bangay ho in 18 pilo ho let na ding atsum vodi khete mule sumikilawa eho doding ho chu vodi pidi hab tunin kanambi pite ho I-Nam sin solkalam lang MLA han lang chule MP hiong le eho do galde ho hi na so pi han lang Nanam me hiong le vodi pi ta lo de ti ka sei do nom ne hi Mr. Prime Minister Narendra Modi, you have a slogan to protect the women and children of these nations. Is it not this the Kuki woman is not the citizenship of India? It's shame to be a prime minister who has no power to protect the Kuki woman today. Where is that our citizenship right? Where is that our prime minister? Our prime minister is lost for the Kuki peoples. Our home minister is lost. Tunin, the prime minister Pao hin, home minister Gamsunga nule pa inay teniu chun, ipiti lay hogan tina ibat piloham, amani him, e hodinga amay sila hitay ti kagasi doonum kinahim. We stand for human rights. We stand for Kuki women. We demand justice. Tunin, Kema Kuki Organized Human Rights General Secretary nan kasi donomen. Ibon sa our right na iwahi. He's a kamatiyang he's even right na iwahi. He's a nang lakin right na len pinta to election humting le vote ipi hui right wahin. Dunia na vote ko imana pesa lo dio na vote u sumana zo lo dio he. He's in ya to gama hi kadein kadei poiti itane na hichicho he tunin nute ho hin igamsunga Kuki nam mizo sen he digin katim nom na he. They cannot buy my vote with millions of rupees. Na, krol khaday piyo na ka vote so koy man so jong lo de he can kadin pi him. Tunin kanam mite ho ko magasay do nom chum. Tiltam ta hilay hin mi pila akisay pon hiyong le. Ki ho jong mundanga gamdanga kambang bin inam ma dinga him ipika bol ham ti in tunin thamhat kasay do nom chum. Kumlui October hatsun kayong Gamdang akan natsiin, Amerika gama akan natsiin, agam ho sa po, Amerika gama, ama ho MP ho, Senator ho to, kimuto na kaganayin. Kanam mo hita mga hita izain, ki ho Christian nung kahizibin su Genthei kambin, hichun Kuki na mitehim, kanam mo seselobin, Christian kahizaki su Genthei kahizibin, vanoy lesen na Christian hoin, neidin pilo ho eti hikagasayin, hiti chun inam wadi hakiding hiti yang chutunin kapondo onom kirinahin. Kanam minute ho tunin. Genthei na tu now itu now hin. Tunin hicilaya kugadam koma hilay mo na ihob isimetri kibuy na mo na hon katsiin kagaben sopi hong kitautan. Ipiti nga hilay mo na hinazalo ham nazal now akilom poy ti kagasay. Ipiya itu kasi ham tile ti mihim ti dahi patinin mihim na sinasin mi kat bay pengning kat bay ti dahi ahi bangin no ti dan hi na simpaw de dan hi poy hum kithoven kati e ipizinam tile islaya alim kita hodu se iso pi hogin in nam ti si ti san him in mo ai chi bang sa lo di he ti tunin kasi do nom kidana him dunia ipidingaki pagkain hatsa hong na tong hatta hi ni I-Nam sungmahi kahong lutham tile
Ipathin ngai lut le I-Nam ngai lut le ti ken ka chi pi he dinamo ye chu ipathin ngai lut le I-Nam ngai lut de hi ye chu dunia Nunao Chapang Kisu se a ki that chun ke lai dip dam hin nang lai dip jong dam hi ipizina mitile nang le ke hi ki khen the hi poi Tuni Channa hin lam kamuna hin ki khen na thu tam ta na 7 tunin ki khan ilaya to ho nu te ho zo si. You all are our mothers and you are precious. We are one people. We cannot divide. We stand together. Now, here minu zo sehin idin kom do hin tunin abana ka sei do nom chum Kuki women organization ho in anlam kayubin zanga do ban bolu hi Kuki organization human right in nasata kita sa hi diang tunin ka phondo nom kid ne hi ipizina mitile Hisilaya hi mikhat hi now hamla pau aki khane povin ibon sawa Kuki mina thiwin Kuki mina ekigal so kai diu ekingai su kai de hati tunin pakai min le nampi min ka phondo nom kid ne he achaine en ka ga sei do nom chu hitabang nikwa hi nu te na bol na wa hi pa te ho nammi ho in kadin pizine bin na sang na hi povin kicha hewin katihin Joshua Bible Joshua mong khatsang kuna in Mosin Joshua nang mahal nilang hangsanin kay man ka Solomon nga ito ham tunin nute ho Kuki women organization human right ho na hibin ITL nute ho na hibin kanambi te ho na hibin har bilang hangsang min insunga mi pate hoin kanam mi pite ho josin kadin pize mo pin na ho adinga palle Thoa pangzing kahiveti kasi do nom na him. Ejun tunin pathinin kukinu te phathi bohan lang. Gamle goi nei masangwa chule gam tum nei masangwa itiu chi pi sei nau ham. Lungmongin pathini ho thei tapovin. Christmas ta in khong khen ngam tapovin. Sade his langa khokhana ka chinai desi khanongin kanau. Ka khowa dagin ka zaitis ka khoba dagin ka san hawin sunga ka chinom kinin pakai wa choila ka sa nom kinin ti chun ka si dei don bod nei but hello mo ngai ho thin diu we have the freedom of speech freedom of religions in this country where is our right where is that our justice for the Kuki people justice imu masangba inga lo diu he Tunin kanambite ho Kangailut win no zo si zalin pathin kathang badin inamu minoi siam lo da David din kharin dibu hitin pakayang sunga dil su khomu hitin Yahweh pathinin Kukinu te phathi bu jing ta hen kakipai Loma umtak zek pu Dr. Angam General Secretary pathinin imma chuin in hungdal peiding in sakna ka screen than chen sinna ramlen ham ta dinga varnan in thum ding che in ai tong trai na ai hrit sing ding in ai jok poni bokrosen tu hin ai hun ma ting fe pe ta speech mi pe pe ding in VWA hai hunai ham pe ni rosen Nung lamay ta itsukop mite yo nga ham dingin sot hungyan pung katin dunia isupi ningtin lingle zo sangkim le adang dang te ho dikna chan vo din pi ngam ding le tang ko pi ngam dinga zo Kuki cha mi hang san mi to ngai mi zizat ei pe tu pathin chulo pi na chang hen la Tunihin isu piteo athaga ule thamung in choldam ta hen katino mahi adin pitu ding Kuki zo chanu chapa mi si za te hin I thei to poso in tin le ha thu in dikna thu dika vai hop na imu machano pang thei ding in pathin in emal som chi ta hen la
khen khatin darna te ho rally te ho za chum ibol mun thima I khop mai the hi a hin la phun noi pui tiu Israel de chanchin ilangai tha zo tawa bui ku chau ten a cho do di ku nin a hai sani a ti gol mai tho pui tiu gimin cho le hinu le itu pu mo so thau ding hiu email ma te ging lo te to ki do hi ze ging lo te ki zo sat mai pui tiu idik now a het pi tu ime maran damu tu ni ipik diu hi le pathin khutin lan hi diu katino ma hi bang zat ve ipiwa bangati mulawa hem iti mai the zi ho chu le ei ma ki til khau na ding le ki pik zo na ding ikituk na ding wai ngak sak tu le mai the hi ngak la po hi diu hun khat le mu thau dingin pan la tha ki thi diu katino ma hi tu ni hin isupi tampi te kanunga te na gen tawa zita ka kitak zo si anu me hin apasal hitale thamungin chol dam tawin dunia la sik la zalu ding la supi la sangam la thisan ki bat pi te mi zi sa thi ka umui pathinin I dot na te we ngai thak pi khen la ilotin ma chanu pang khom sing thei dingin pathinin ima wei pui ta hen atop na pen dingin tunia program hungbung gal KWOHR a hi ITLF a hi amau chungin ki pak thu avel velin ka bagyan ki di hen lang Tông quả dòng xây đà tăng của tình các xây nôm chỗ tu lia lại có hung cả vẹn lệ nào lộ hi cấp quân là hẹn a hi vang hiện cây chân nu sẽ hi pon năm pi chân nu hết thì cái thả vẹn cái hình gel đợi a hi lệ cái kipa in a hi chỉ khi dòng lệ tu làm cái luôn a xây bằng chỗ cây chân nu sẽ hi pon zo sang kim a hi cho lệ Oliver Florence nu mai a hin hoi ta banga be hi tam ta omen ama ho thi san zal hen nampi adenga kilung khat na hi han lang Kangailut na igal zo naw hi han ti hi a chainan ka sai no min chikit zong le MLA minister abol thei tam ta hen abang khat hen chamna a sevin chamna hi ka dei mong pon hi ken icha te hi za thigam ta Eibola tu chana hi chamna thu ki sai na lai dham na hi chu cha hian kanop lo na pian chu chiki zong le center in zong thilong hi zat nu mei ki Eibol na ho hi justice amudi hi ka deyen a hi chan chatam te give up naki khanan hilta izo khana sei ta su galum lo ta panga ki gel na lungthim this mentality we have to throw it away ke ka gel dan chon zanit la ka imu thelo ko gel le churchan pura ku na infal I chiding hi destination hi ta su tu hil nambol chen vel I hlung dana ka gel he infal I hlung ding chon nai cha hi ta he is it to let us not give up. We have been suffering for many years, almost 2 years. If we give up now, we are foolish. Is it let us not give up? Atumna, let us do it together. There is a Chinese proverb. If you are going for a short distance, you go alone. If you are going for a long distance, go with someone. Izikchun tua hi gamsau tak chiding izikchun ni khat chu ne fe chun chu nam pa khat chu fe chun a hlor hling no ding ani chulei chun ei reng in ITLF anoya po hai Kuki zo cha te hi thakata ichi chun will be successful at last hi da ngai hi atop na ta ding chun we are one ka ti chu
irrespective of different languages. I background to thakate hi. Maro hi achuma history hol thei hi poi. Thado ho achuma history hol thei hi poi. Paite ho history achuma hol thei hi poi. Yung podo na hi thakate hi ti hi tanga hi. Chulawa Christian hi. Make le hon ipi ma target pen how in a target masa pen isu. Hat asot deuta zin Chamna in saying katin voin kan program oi mo tak le run thak tak mai sit in protest against sexual violence and killing of Kuki women in Manipur crisis. Here program though organized to Indigenous Tribal Leader Forum ITLF le Kuki Women Organization for Human Rights te chunga lom thu kan soya chuan he program ti hlot ling tura hrui khat wana ke khat ding kan ni ti en tir tur le he thil then kan rama kan unau te kan lai zon te chunga thil then kan tor na ni kan du lo ani ti tilang tura kal khom mi pui zong zong te chunga lom thu kan soya kan pi le pu te huna tangin lul hanam min lo tia ral do tham te min lo tia ma se tun kheng hianin ral do na him shima po mei che om nem zok le mei che chak lo te chunga hlei hlen na le ral tha that mei cha te ti hi kan la chi ngai lo ba ma se vo ina hianin lung chia thak tak main kan chunga kan unau kan lai zon te chunga thil a thlenga kan za om na min ti bor bang saka min that a hetiang thil thlenga hianin kan lung oi lo tak setani chuan kan thin lung Kuki nam thin lunga hianin are to ngai don lowa scars ani reng to dona kan history a hian are to ngai don lo ani chuan he thil thlen chunga hianin kan unau nu te kan lai zon nu te chunga thil thlen hi an dik na chan vo Indian government in justice ron khan tir ngei sela chuanin hetiang thil thleng tir tu te meira pai bi sanya me te te aram bai tengol te hetiang thil swal ti tu te chunga hian an phu tok shrem na hi khan tir ngei ro se ti hi kan du na kan seive ani voina hianin hetianga voina kan kal kho mang hianin malama pon kan hruai tu te kan sam hruai tu te na program an ron huai hote mo zana te alo niang ani lo pain ro su hnuaya te ni sa sen hnuaya te point justice kan hu ma chuanin ma kan la zel nga ke khat le hrui khat wadin kan kal zel do ani ti koron soidu ani kan lo me ke paumin phan mon hin lo thei MPC nu te ho zo si chunga ke pa thoi saivin to hi ka chu sai kan chai to ka koi ma na to na mon wa pa na cha nai lo ding vin mi pi ho zo se ka hin tem ki de i phan wa pa na tu chan mai hin pui wa pa then thang vai nom han lang program mon hin lo ho zo se amin chong hi han lang ma chong lo hi han lang phat mon hin lo ho zo se chunga zong ke pa tho ka hin sayin chule tu ni sit in protest tong mon ki phin na ane ki bol na chunga arsalai pan pio mazau se ve tum na ehin nei pio bi Ebenezer nu te to dem mang veng nu te ho zo se na bon cha chong wa ke pa tho ka hin saizun chu ting le arrangement izagai tui lang hi han lang ipilang hi zong le arrangement ei boy pio ei mo po pio wa
เกสโซจุจันพูดเดหัวเจ้าเสนหัวจุงอาซองกิปาทูกะหินเซจินจุจงเลฮิตบังโปรแกรมกิบอนจิงลายาอลอลหินนดิงาขุตินาจุจงเลเวงตินานูเตียลำกายหอทุกคนที่เห็นสารจังหวะอีกุมิเตหาอีเวงสุมิเตหามีเหตุปีอินสุความเทว่าอันนี้ปนิละนาซาโลวาตัวเนี่ยโปรแกรมของฮีโร่ลิงตาใจเทดิงาอีเซวินคนที่นานูเตหาเจ้าเสนหัวจังหวะกิปาทูก็เห็นเซกิโนวินจุดทิ้งเลยเพรสที่หอยอินมีเดียที่หอนหัวซาลาฮีตัวนี้อาจไลที่กิบอลมากิตหัวเจ้าเสฮีกิฮอนจะไลมันกินบอลฮิซองแรงกัมตินไอโลเลอันหุ่นนดิ่งมุนในหุ่นสาปีเดียวฮีก็กินเน็บนาวเล่ก็ตาสันนาวซองกับพงเวนนหัวซาลินซองก็กิปาเวนนหัวจุงมากิปาทูก็เห็นพงเวจะจันชูฮีหันลังตัวเห็นกิขันนดิ่งมันโนตาหิตินอีกิขันนดิ่งว่าอีบอนซาเวนอันนดิ่งดาหิตินลานัสคอมตินอีกัมฮิโลฮัมติลาจอนัสซาหิตินจุดทิ้งเลยอินโซอินดอนคอมเอาดอเนชั่นเอาจูอินโซทิ้งเลยออฟฟิศหุ่นกิซิมินตินมีเดียนัมเบอร์zat amount zat hi media hung ki pedo de he ti zong cho ka hin he sa hi han lang tun la chui mo ta wa le bon sa win mi pi ho zo sen ding kho mo he tin he chula he na sa kho mo he tin pha chaina taw na ai man pi ding ovin pi ram moi mar amain phat khum khana taw na ai man pi deu hin program sunga bor khel to kel sai khel ho zo se pathian men ki ngai da mo he te tuin la na sa hi tin pha chaina pi ram moiผัดขมขาหน้าเตาในมันปีเดียวเฮ้ Bye.
in entirnan ei rengin ei kut changting ban pharin pathin pha kei kam trong trai ding ani o kan pa banami imingin sa sila iram hung tlung ro se enta lalpa kan ram sit na nasatakin ami boma kan nom le kan dit le kan tu thu sam nilawin dar kar klom tisungin mel maro pui takel ral kan naya thi nadam kutleke kim talawdam nudit tak hai nan naw an dut ngoi hai dam misul hai kutanun rong taka that le suksitin kan meka iku ma voi tam thu kanin thlunta imingai tlaka mal ibisom kailai ni ku malom thu ka hilche vai suni hin kan naw dit takel lalpa ithuti majun numei pasalin naya chitlahi khobel lu sip dinga nangin thutim ibinai ni sin kom imirim sim hain in diklo takin hurher na mangin kan naw numei han mi suksit pek ta thi na ten kan tuk talain vai sunni hin hilai munain kan fe khoma trulani kan trong trai na ngai thalak pa kan nei le chen lom thu kan ril che vai sunni anu hai pau kan lung ril nat na le kan trasit na kan bai dong kan mangang na kanin trun hai pau taka imingai tlak pek ta ang kan vai sun hin mingai tla pek nok dingin kan ni bok che tatron seng lawa in turul na thadam in lungrul na thadam nang le kai ti naram talawa isu krista cross pakat ahem de a in chan kan ni ti in rea trong dang hong hai ko min lungrul na sayon tlanga vai sun yan tapina tharin kan le khom nok theina dingin mal mi som dingin kan ni che lusun sung ko pau nang ni charau thing limin kan thar nok dingin kan ni cha lalpa mirim chun tu thu sam tam tak kan nei amirok chu hai pau chu nang ma dit no zong ani chun kai ni hai khom kan ngai tu na mi pe mang pe ka i ro pui na dinga ram lu sip dinga chitla dinga imin din anga ram ni mit pe khilal pa kai ni chun hum kan no mani amirok chu kan in rem no na ding le kan bui na dinga ni nek chun milak mang pe pamel ra vai sun ni hin kan yen che pa kan lung la fai no po nang man mi suk faya mi pit chape ka mi chapau hai lung rel po nang man suk noya ro puin ti na dam tho thai ti na hai po kom nang man noya mi de hon pek wa nang ma in lal na dinga i ram mi pek hi kan mir suk pui thai na dingin kan volunteer ram ri ven tu hai po rat nanin thum dingin kan ni cha vai suna nu hum tu hai po sole chau taka hum khom tam takumanti irat na tharuin nangin itlarau thing limin veng lim tharno ka hunno ka umani khomin iram len na dingdam irau pui na dingdam idit zonga imit din hain kan tho thai na dinga krisel na thana ngina tharami penok dingin kan ni che lalpa kan duam laya kan hil suldam kan tho suldam umani chun lungin se takin nang man mingai dam dingin sulin thu takamin than tu lalpa isu mingin chung hai chu kan ni che amen